Yes, bibe byiza kanizere ko umeze neza cyane, nizera ko umunsi wawe ukomeje kugenda umera neza. Ngo ikaze hano kuri The Sport Move, aho tugiye kuganira kuri ekipe ya APR FC irimo iritegura umukino ukomeye wa Sekafa Kagame Cup bagomba gukinamo n'ikipe ya Gor Mahia. Ubuyobozi hari icyo bwatangaje, ese imvamutima z'abakinnyi bo uko bahagaze mu myitozo bimeze bite? Intwaro ikipe ya APR yaguze ese byose bihagaze bite muri rusange? Ndaza kubabwira icyo ubuyobozi bubitekerezaho ndetse na message ikomeye bahaye iyi kipe ko intego nta yindi ari kuba bakwegukana iyi Sekafa Kagame Cup. Byose turaza kubirambura tubicemo neza muri rusange, ndetse n'andi makuru abacaracara ishirongi by'umwihariko muri ekipe ya APR FC. Byose turaza kubyinjiramo tubicacambuye neza muri iki kiganiro cy'iminota mike tugiye kuba tubana. Ngo ikaze rero, reka nizere ko wamaze kuba wakora subscribe, ndetse niba utarayikora wayikora nonaha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Wibuke no kuba wakanda kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho muri rusange. Ikipe ya APR FC irimo iritegura umukino ukomeye izakina n'ikipe ya Gor Mahia, ikipe yo muri Kenya, ikipe navuga champion wa Kenya imaze gutera imbere mu mupira w'amaguru. Kenya tubizi neza ko ikipe ya Gor Mahia nimwe mu makipe aba afite abakinnyi beza bashobora kuba bacalenjinga. Turabyuka ibyabaye muri 2019 muri CAF Champions League ubwo yasezeraga ikipe ya APR FC. Ni zimwe mu nzika abakunzi b'ikipe ya APR FC bazi neza cyangwa se batekereza kuri ikipe ya Gor Mahia, kubera ko nibwo baheruka kugenda bagiye bahura mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Murabyuka nanone yongera gutsinda ikipe ya APR FC muri za 2008. Izo ni kimwe mu bintu kizakomeza umukino wo ku munsi wo kuwa gatanu. Ikindi cya kabiri ni uko ikipe ya APR FC iri mu itsinda rikomeye, iri kumwe n'ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda, navuga ko ari ndetse n'ikipe ya Green Republic. Ntekereza ko ayo makipe abiri Gor Mahia ndetse na Vipers ariyo makipe ashobora kuba yahereza challenge ikipe ya APR FC, ari nacyo batekereza ko bagomba kujya bakina buri mukino nka finali. Gendeye ku butumwa mukuru umwe mu bayobozi b'icyubahiro b'ikipe ya APR FC Afande CDS, umwe mu bayobozi bakuru b'icyubahiro cyangwa se wungirije umuyobozi mukuru w'icyubahiro wungirije, yatambukije yavuze ko impamutima nta zindi ari uko bashaka iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Iyi message irasobanutse cyane, kuva ibukuru nta kindi bashaka ko begukana iyi Sekafa Kagame Cup. Ejo bundi nibwo nigeze gukora ikiganiro mbasobanura yuko bimwe mu bintu babwiye Taleb bamwongera amasezerano. Umuyobozi Vincent Mugisha, Afande Vincent Mugisha arimo araganiriza igitangazamakuru cy'igihugu RBN, niwe wabisobanuye neza, avuga ko ku rukiramende bari bahaye umutoza Taleb none ari ako bongeyemo. Barabizi neza ko mu matsinda ushobora kuhatombora nabi, ariko ntibikunde ko uhita ugera mu matsinda. Ariko igikombe cya Sekafa Kagame Cup ni kimwe mu bintu bahaye umutoza Taleb. Ati kubera iki birakomeza, cyangwa se iyi dosiye irakomera kuri Taleb mu buhe buryo? Barabizi neza ko Sekafa ebyiri zitambutse ikipe ya APR FC yagerageje gukomanga kugira ngo ibe yatwara ikino gikombe, ndetse rimwe na rimwe igerageza gutsindirwa ku mukino wa nyuma. None ino Sekafa yabereye mu Rwanda ni zimwe muri Sekafa eshatu zose APR FC yazitwariye mu Rwanda. Ikindi cya gatatu ni igikombe gitegurwa n'umukuru w'igihugu. None no kuri finali abantu barabizi neza ko umukuru w'igihugu ari we uzaba hari. Byaba byiza aramutse iki gikombe agereje ikipe ya APR FC ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC muri rusange. Ako kantu ngire ngo mwamaze kuba mwakumvise mwakumva. Ni kimwe mu bintu kirimo kirakomeza uyu mukino ukomeye, byageze na ikipe ya APR FC ihamagara abafana niyonka kuva ku muto kugera ku mukuru, kubera ko bashizeho ako nakwita nk'aka bonus ku muntu wese uzitabira uriya mukino. Nabonye Afande CDS atangaza nk'uko namwe murimo murabyibona muri iyo graphique, nk'uko babana bishize ku rukuta ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya APR FC, bavuga ko umuntu uzaza kureba uriya mukino azabike itike yiwe ashobora kuzayinjira. Ni uburyo bwo kuba bashishikariza abafana bawe kugira ngo bazaze bayibe inyuma, kubera ko n'ubundi iri mu itsinda rikomeye nk'uko nabivuze. Bisaba ko umunsi ku munsi, buri mukino ku mukino bakeneye inkunga y'abafana kugira ngo bazabibe inyuma. Tujye mu kibuga sasa, tujye mu kibuga. Yego ubuyobozi burifuza Sekafa, ariko se ikipe ya APR FC yo niki izajyana imbere y'aya makipe akomeye? Hari ifite champion wa Uganda Vipers, ifite champion wa Kenya Gor Mahia. Ni imwe mu makipe akunda kuyigora. Wenda nagerageje kureba usibye iyo mikino ibiri ikipe ya Gor Mahia yatsinze ikipe ya APR FC, ikipe ya APR FC yagerageje kuyitsinda imikino 3 ndetse banganya umukino umwe. Ikipe ya APR FC twagiye abantu benshi barayikumbuye kuva ku
ku mufana kugera ndetse no kuri wa muntu udafana ikipe ya APR FC. Barashaka kureba intwaro nk'uko Afande CDS yabivuze bamanuye. Ese ni intwaro ki? Ese barawuhamye? Twagiye tubona ikipe ya APR FC igerageza gukora rekritoma nziza, uhereye mu izamu hazanye umunyezamu wa mbere wa Mozambique Hernani Sirwane, bivugwa ko ibyo arimo arakora Ishorongi aramutse bikoze muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup, Sekafa Kagame Cup ishobora ko yasigara i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu musore Mamadou Zone waje ku munsi wo kwa gatandatu, yaje ku munsi wo kwa gatanu, kwa gatandatu areba umukino ikipe ya APR FC yakinyemo n'ikipe y'Intare, umukino wa gishuti, atangira imyitozo ku munsi w'ejo kuwa mbere. Uyu musore abantu bemeza ko ari umwe mu bakinnyi bo ku rwego rwo hejuru, umukinnyi wari kapiteni wa TP Mazembe. Ukumva ko urwego rwe ni urwego rwo hejuru cyane, iyo ngiyo nayo nta dute tugomba kumugiraho. Ugahita uzamuka ukagera ku mukinnyi bita hagati mu kibuga bita Mamadou Traoré wari kapiteni wa Stade Malien. Uyu ni umwe mu basore abantu benshi nabonye n'ibitangazamakuru by'iwabo byo muri Mali nabyo byarakomeje kugenda byandika bivuga ati uyu musore turashaka kongera tukamureba akina, ariko adakina mu rugo kubera ko ni umwe mu bakinnyi bagerageje gusohoka bakajya no gukina mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cya Turukiya. Kumva ko n'umwe mu basore bari bafite tara zikomeye ndetse yagerageje kugenda akina mu makipe agiye atandukanye. Namukozeho ikiganiro kirambuye muvugaho neza muri rusange, ntabwo mutindaho. Abantu benshi bari excited yo kuba bareba isaba abakinnyi ikipe ya APR FC yaguze, nibyo koko barawuhamya. Ukaza kumuwinga abantu benshi nanjye ndimo nabonye ngatungurwa n'umwe mu bakinnyi ikipe ya APR FC kuva nareba imikinire ye mu mikino ya gishuti ikipe ya APR FC yagerageje gukina, ndetse n'amakuru aturuka Ishorongi aremeza ko uyu musore ari umwe mu basore bafite tara iteye ubwoba. Abantu bazenjoyinga imikinire ye, ni wa mukinnyi ukina ya wingi yinjiramo indani yandi igufesinga ikaba yaguteza nk'umusore uba umufashe kuri nimero ku ruhande rw'ibumoso bwo nini aho afesinga nimero kabiri wa opponent amurwaza umuzunga, igasaba yuko bamuzaniraho support. Ni umwe mu basore nawe tugomba kureba cyane, ariko kandi turengagije n'abandi bakinnyi bakomeye ikipe ya APR FC yaguze. Hari abo ngabo barubuguza nabo abanyarwanda bifuza kureba baguze bakwe muri ekipe ya Gicumbi, ariko wari wararerewe mu ntare bazanye mu rugo nawe. Abantu bari excited yo kumureba noneho mu mwambaro wa APR FC. Hakaza rutayizamu Fidali, bivugwa ko ari rutayizamu mugomba kwitega muri iyi sezo. Yatsinze ibitego 11, aza ari umunyarwanda wa kabiri watsinze ibitego byinshi nyuma y'Mbonyumwami Taiba, ariko akinira ikipe ya Kiyovu. Tuzi neza ko abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya APR FC abakinnyi bari ku rwego rutandukanye, kubera ko ni Kiyovu itari ifite umuplaymaker nka Mamadou Traoré cyangwa se Memel Dao, itari ifite wing nk'iza Djibril Ouattara ndetse na Claudian Aman Michel. Ni bamwe mu bakinnyi ikipe ya APR FC ntekereza ko nkuko maze kubakubwira ndetse nagerageje kugenda bakuraho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ikipe ya APR FC ishobora kuzaba izana mu meza muri iyi Sekafa Kagame Cup. Gusa ntabwo byoroshye kuko birasaba ko ikipe ya APR FC igomba kuba iya mbere igasohoka ihedinze itsinda kugira ngo izizere ko ishobora kuba yaza wenda ikaba yahita izamuka ikashobora guhura n'ikipe ya Al Hilal igahura n'izo za Simba, cyangwa se ugasanga Singida cyangwa se yabaye best loser, cyangwa se iyo Rayon Sport ikaba yabaye best loser. Ariko abayobozi bw'ikipe ya APR FC finali kimwe cya kabiri wapi ntabwo babyumva. Bo barifuza ko igikombe cya Sekafa Kagame Cup kigomba gusigara hano iwacu mu Rwanda nyuma y'imyaka igera kuri 16 ikipe ya APR FC imaze itagitwara. Yatsindiwe kuri finali, haba finali ya 2023 2024, murabyibuka ya finali yatsindiweho igitozwa n'umutoza Darikonovic, murabyibuka ni sezo yashize ibanjirije iyi, mu gihe sezo yo bari batsindiwe muri kimwe cya kabiri ndetse banatsindwa n'ikipe ya Al Hilal bari gushaka umwanya wa gatatu. Kumva ko ni ikipe ya APR FC imaze igihe irimo irakomanga ku miryango ya Sekafa, ariko na 2000 na kangaira 2019 ubanza yarongeye igatsindirwa kuri finali ya Sekafa Kagame Cup. Ni APR FC yifuza kuba yakora ibitangaza muri Sekafa. Reka nkubwira ati nuko bihagaze muri ekipe ya APR FC. N'undi cyo usabwa nta kindi we kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Wibuke no ko wakanda kunzogira kugira ngo ujye uba uwa mbere mu biganiro, ujye uba umwe mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho. Reka nkwifuriza amahirwe n'imigisha naho ibi amakuru kuri The Sport Move nawe utaha. Ciao ciao.